Dober večer in dobrodošli v knjižnici Brežice. Veseli nas, da novo sezono prireditvenih dejavnosti začenjamo s predstavitvijo knjige Sinhroniciteta – prebujanje celote. Predstavitev smo za vas pripravili v sodelovanju z založbo Kiara, gost večera pa je oziroma bo Adrian Predrag Kezelj, hrvaški pisatelj, dolgoletni učitelj integralne meditacije in džotiša, predavatelj, vodja delavnic ter seminarjev. Za sinhroniciteto, osrednjo temo današnjega druženja, avtor pravi, da je edina oblika navigacije v življenju, na katero se lahko zanese in je hkrati prepričan, da resničnosti ni potisnil v ozadje. O tem in še marsičem bo spregovoril v nadaljevanju. Gospod Kezele, dobrodošli v Brežicah. Predlagam, da kar začnemo, zato vam predajam besedo. Izvolite. Dobar večer. Zelo sem vesel, ker sem večeras s vami, tukaj na Brežicah. In se hkrati opravičujem, ker tisto dva stavka, s kojima začenjam sredino, ker bom rekel slovenčino. Ostatak ide v Hrvatsko. Ali siguran sam da ćemo se razumjeti, jer ono što vam mislim govoriti večeras je više manje univerzalna stvar i nadam se prenijeti određenu poruku o čaroli svijeta u kojem živimo, o čaroli u kome je jedino važna cjelina, a ne granice, ne razlike. Tako da je jezik od svega toga najmanji problem. Malo mi je nezgodno, meni je ovako tako ugodno tvoj fotelji, skoro kod ovih gledao televiziju. A vi se mučite na ovim stolicama, ali dobro, budem se tu i tamo ustal, tako da malo budemo ravnopravni. Ok, znači, rekli su mi da imamo otprilike sat vremena, što je puno, ali opet i malo. Ne znam u kom smjeru će nas predavanje odvesti. Ja obično kad dolazim na ovakve sastanke, naravno da imam nešto pripremljeno, tema je tu, ali bi zapravo više volio da u nekakvoj interakciji sve to skupa se odvija. Pogotovo što se tiče ove teme, dakle sinhroniciteta, jer sve u vezi toga je zapravo neka vrsta interakcije. Sinhronicitet je pitanje interakcije između vas i svemira koji vas okružuju. I ta interakcija se odvija na jednoj vrlo dubokoj razini, koju treba samo malo prepoznati, odnosno treba se samo malčice otvoriti i naš život postaje sasvim drugačiji. Kao što je pročitano, jedan kratki citat iz knjige, za mene osobno sinhronicitet je doista najvažniji oblik donošenja životnih odluka, odnosno nekakve navigacije po ovom svijetu i ovom životu. I to može izgledati malo neobično, pogotovo u svjetlu načina na koji su nas učili da treba donositi odluke. Znači, uglavnom razumom. Milion puta su vam rekli da trebate biti pametni i donositi odluke tako dobro razmislite o tome, da izvažite jednu stranu, drugu stranu, da procijenite šta je dobro za vas, što nije dobro za vas, što je dobro za vašu okolinu, što nije dobro za vašu okolinu. A onda ste možda negdje, kad ste malo odrasli i počeli istraživati duhovna područja, ste došli do zaključka ili su vas također naučili da trebate slušati svoje srce. Da je srce to koje zna možda malo više od razuma i da je srce to koje nosi u sebi jednu drugačiju kvalitetu koju razum ne može pohvatiti, pa ste onda možda pokušali donositi odluke srcem. I kad ste mi sad pitali što je bolje,
da li razum ili srce, pa evo, reći vam iskreno da ja uvijek glasim za srce. Mada meni razum nije stran. Međutim, sinhronicitet je ipak nešto drugo. Zapravo se radi o nečemu što nadrasta i razum i srce kod donošenja odluka. I pokušat ću vam danas tokom ovog vremena koliko imamo objasniti zašto je to tako i zbog čega oslanjanje na sinhronicitet zahtijeva neku vrstu hrabrosti. Nije jednostavno odlučiti, ok, ja ću slušati sinhronicitet. Odnosno, jednostavno je to reći, ali u praksi to provesti ponekad zahtijeva dosta veliku hrabrost, jer ono što vam svemir poručuje kroz sinhronicitet ne mora nužno biti ono što vaše srce kaže. Mada je često slično, odnosno možda isto. I isto tako ne mora nužno biti ono što vam razum kaže, što najčešće niti nije. Sinhronicitet će najčešće ići protiv bilo kakvih razumskih okvira, protiv nečega što vaša pamet kaže da bi bilo dobro za vas. Dakle, pokušat ću vam objasniti zašto je to tako i zbog čega ja osobno više volim slušati sinhronicitet i zbog čega sam se u životu uvjerio mnogo puta da jednostavno najbolji način na koji mogu donositi odluke je da se oslonim na te takozvane skrivene poruke ili skrivene značenja koje se kriju iza sinhroniciteta. Sad, moglo bi se dosta govoriti o tome što je sinhronicitet, objašnjavati to. Nešto u knjizi kad budete čitali ćete kroz to možda proći. Mada, iskreno da velim, ja sam izbjegavao nekako previše ulazak u nekakve znanstvene teorije o tome što je i kako funkcionira sinhronicitet. Više sam se oslanjao na vlastito iskustvo i na ono što je prosječnom čovjeku, dakle, dobro, možda ne prosječnom čovjeku, ali prosječnom duhovnom tragatelju, recimo to tako, bitno i važno, dakle, nešto što možete u životu upotrijebiti, a da ne gubite previše vremena na teoriju. Također ću vam pokušati pokazati zbog čega je sinhronicitet i rad sa sinhronicitetom jedna izuzetno važna tehnika i metoda duhovnog rasta i da u biti način na koji pristupate sinhronicitetu može odrediti stepenice u vašem duhovnom razvoju svijesti i vaš put prema, to je sad ono što knjiga kaže u naslovu, dakle vaš put prema buđenju cjeline. Jer jednom kad sinhronicitet postane dio vašeg života, baš istinski dio, da ga osjećate u svakoj stanici, u svakoj svojoj misli, da zapravo mu dajete tu prednost nad ostalim načinima donošenja odluka, tada granice vašeg malog života počinju pucati, počinju se rušiti. Vaš mali individualni ego, osobnost koja vas na neki način određuje, ali na drugi način vas i zatvara u okvire, sprečava vas da doživite, da se proširite, da doživite tu cjelinu. Dakle, pomoću sinhroniciteta te granice se malo po malo ruše, razjedaju se, razgrađuju se, sve dok u potpunosti ne nestanu i dok u vašem individualnom životu, dakle onome što vi živite individualno, cjelina ne postane potpuno budna. I dok vi, koliko god ste pojedinac, koliko god ste zasebna jedinka, jedinstveni i posebni, ipak živite cjelinu u svakom svom danu, u svakoj svojoj misli, u svakoj svojoj riječi, svakoj svojoj akciji. Sedaj zaključujemo z uradnim delom današnje predstavitve in ob tem se vam zahvaljujemo za udeležbo. V nadaljevanju pa vas vabimo k druženju ob pijači in prigrizku ter tudi k nakupu avtorinih knjig. Založba Kiara jih je za vas pripravila po znižanih cenah. Avtorja seveda lahko še kaj osebno vprašate, mi pa vam kličemo v pozdrav in pa hvala.